Dostlar, xayrli ishlar. Men sizga aytganim, Mercedes mashinasini bizning Ruzilar bilan shu qizaloshaq bizning Mercedes mashinasi. Вот ключи. Allah topshirdi. Memdel oğlundan bu kız. Olsa Fidel'in onda ключ bastı. Yuka çursuna. Вот так ведь не. Алексей. Вот все здесь. Allah topşirdi. Dostlar, biz Mercedes Aloton tanasında Enel Fazlıyevlar komandasındagi 3-chi mashinani olamiz. Bu endi 1 yilda 9 oy ishinde ve shunday zo'r o'ng'ish ham oldi. Bizning Ruziya Gumirova. Avul qizi, mana подписчиклaridan necha подписчиги bor ekan Ruziyaning, не знаете? Durfin подписчиги bor kishining. Всё. Вот. Mana Ruziyaning komandasındagi Aygul Zakirova, Zahra Muhiddinova. Bunda bütün ismida yo'q endi. Ne? Bu komanda. Gülüksel Malikovna bizning. Gülüksel Malikovna bizning komandada уже lider. Shulay olg'a bora. Следующий sizniki bo'la olaversa. Ayya. Ramila bizning brilliantimiz. Тоже Nilla kelishib. Искать что өзімнің бір штаб Мерседесте ергенім. Вообще, қоя басырға, потому что Шкодадан сын вообще непонятно. Давай, исен сау ергесін сеңа Рузилия бұл машиналарыңда тырышып алған машина. Қорқытма! Ожығы бар артта қорқытма! Ура! Kirib qolg'iz. Ozod. Ketdi bu.